Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbiyag ita kat nagdapo. Iti pagayam akayat na ti pawagan itinagan asilin adi nandinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa, talo ang nagsasaruno a babae dagiti anak mi, kat idisikog ko ti may kapat, ninamnama ti asawak a lalaki. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Celine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Panagkunak mare, babae mananday ta anak mo. Pag ko na amare, Uy, ad-ad nga min apimintas ka. Kasjay ka no ti may sa pagilasinan, no babae ti sikog. Kas tamtlaeng, idiim muna asikog mo. ha? Ay nasapay la kumata nagkamali ka, mare. O niya, niyeta apay mo? Sapay kumata lalaki matan. Kaya't naunay nga minti asawak nga adda kumamot lalaki nga anak mi. Oy, oket. Napan ka din nagpa-ultrasound? Saan pa'y? Into next week pa'y laang aplan-planwak ti mapan. Ala sapay la kumangerod talalaki. Tapno mapatgan tirik na ni George, alalaki kuma. Lakay, mapanak agpa-ultrasound inton bigat. Umay ka? Si Kantulatan bakit? Adaramidak. Iso ang arod lakay. Barang no lalaki matan, tani. Nagsasaruno dagiti talo ang babaeng anak ta. Kasanungay no babae manon lakay. No babae manen, agad. Talaga saan mo nga mo ti mangyanak iti lalaki. Mangsapulak ton ay iti makaipaay kanyak iti lalaki nga anak. Anya, ay agtal na ka man, George. Saan anapintas nga angaw day ta, ah? Kasano ti resulta na nga bakit? Lalaki ka din. Wala kay. Kaya't kadi asaon day ta reaksyon mo. Kat babae man ang tisikog mo. Wala kay. Awan manan nga roda. Talaga apanay babae lang ti talaga nga amom nga yanak. Anya ngay nga rod no iso ti impay ti apo. Awan pa'y ganas iti kastoy mat. Puro babae. Awan pa'y lalaki amang itakdermat iti apelyedok. Pwe, salbagkit di. Ay, nagdukol tayo dyan, George. Man ano kumano, babae manan ti anak yaw. Awan ka no nga minti mangitakder iti apelyedo na no puro babae nanang. Nagalaskat day ta akapanunutan nan. Day talaang ti makagapo nga aramidan na ti kasjay. Ay bayam man ta kasaritak taw. Bayan yun nanang. Amangan no ad-ad dalaang agumura. Ay unay kat nga minen. Ay tapasig ababa iti anak yaw. Awan pa'y lalaki mat. Ay, day tangarod kat nanang. Kuna na nga ang angawlaang ti imbagana. Angam kasanunudumteng ti kanito nga ipaypaysuna. Ay saan nga agar aramid day ta, George? Ay, jak lakit di amo ti aramidak no dumteng day ta agundaway nanang. Amangan pa'y kit di numapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Ha? Nabartag ka, George? Nakaino maklaeng. Abay, ada parikot ha? Awan, mas daawak laang. Ngamin, itaman pa'y anakainom ka nagawin. Gaputan na sakit tinakam ko. Ha? Amom ka di? Analaos ti panangkantyaw da kanya. Tadyak ka no amo ti agputot iti lalaki. Anya? No apay mat ngamin puro babae lang ti amom ayanak. Ako nak, Sige, tainak isaganan ti pagsukatam, George. Ay, una yung ti asawag. Pabasunin naklata. Apay, kasla ka na yun mo't na marabrabyan nga agawid ni George. Wala nang, kan pasaray nakainumpay no daduma. Iso kati ko nak, pasaray maputak ti sa sangput na.
Tatuma ulmat dagiti asaw. Addan nagbaliwan ni George nanang. Gapo ta babae manan ti sigugmaw kasta kaday. Wan nga rod. Kan-kantyawan kano dagiti barkada na. Anakapoy kano ta saan ang makaputot iti lalaki. Awan lati di na ipampambar mo dayjay a tao. Para day talang. Dayta ngamin ti kayat ti asawak nanang. Ti maadaan iti lalaki nga anak. No maminsan, pampanunutag pa'y kitin. Nga awan serbik tadyak maipaayan iti lalaki nga anak. Uy no, nagdagkalan day tatyan mo, mare. Wen nga rod mare, kabulanak mat nyaminan. Ay, un gayam nga agpaisuan niya. Ay na, kita man lang agpaiso. Nagbiit yal daw. No si ka, Oh? ngam no siyak amasikog, kasla nagbayag ngagtulid ti aldaw. Numabalin ko ma, kat makapagpas ngaya kon. Sa bagay. Ay na, siyak tupay lang amang kitkita kan ka. Kat ay no, marigatan akuan. Kasanun tulangin ngay, asi ka mismo amang imimet. Wen nga rod mare. Saan na bali tamanumot la alawas ti urayan, aganak kanton. Ay, mabalin tumanen, baring no lalakin tumaten. Ay, Si kamot mare, grabe kamot. Aguray ka pa'y mat Anay ko, nagsakitan ka dyan ko. Sapay awan pa'y laang ni George. Ay, rabiin. Padasak man ang awagan. The subscriber cannot be reached. Please Diyan try na again berits later. George, ayun mo nga Anay, ay napangasim ta agawid kamatan. Inakringan tinaw ng anak ko. Taiso ti kadwa ka mapan ni ti hospital. Anay, Leia anak, Leia agring ka. Leia. Anak. Apay ka di, mama. Mapan mo man ayaban ni Lola, tani aganaka kun. Anay ko. Ang sikal man ang tiyan ko. Sige na anak ko, mapan mo na ayaban ni Lola, tani. Awan pa'y ni papayo. Ano samti mapan, tani. Kasladya kun kabailan ti sakit na. Sige, nanang. Oh, addan tinalay nga asawam. Isunday ta sumungad. Tibuisit ang lalaki. Italaang nga umay. Nakanak kagaya man. Wan, kas makita man. Adan iti abay ko ti anak mo. Ala. Tanga adakan George. Agawid akmatan. Sikan ti makab mo kadagiti ginam iti ospital. Wala nang. Agyaman ak nanang. Pakikita yung tubasitan dalaya ije balay. Ay, huwag anak ko. Sige, inakon. Naimbag man tanalagip mo pa'y nga dasawam, George. Agasam, amum akabulanak. Ngam kaslawan lang kan ka. Aw-awagan kay dirabi. Ngam saan ka makontak. Kanya pa ilati reklamo maya. Kat addak lang arudan dito eh. Jak lako imayin. Imbes ang masapa ka nga agawid, tada katulungak ang mga sikaso kini baby. Ngam saan, takanayon ka amala daw nga agawid. Makauman day tangiwat mo Awan lakat puro ka reklamo. Ngalaw-ngaw ka. Panunutem no anya ti makagapo, no apay ang ngalaw ngawak. Makarangrang ka na, Silin. Awan lakat sumanao ka tunggal sumangpetak. Huh, salbag kit iti kastoy. Sa paem ngamin ti agawid, no di mo kayat asuma na uak. Apay, gapu ta babae manenday ta anak mo, iso adi mo pagan ano nga asikaswan? Katnuan ko nakngay. O anya, anda reklamo mo, ha? Unay kamot ng George. Anak mo day ta. Kastakit din ti aramidam. Ay, unay kayo mutan nga gasawa. Awan lakot, day tagap pati aramidin yaw. Kas kay laaso kun pusa. Di kay ka di mabaen kadagiti anak yaw. Nanang,
No diyo ibainan ti bagbagiyaw. Ibainan nyo kumamot dagita anak yaw. Kasanumot ngamin, kanayon amarabyan ni George. Sabali ti atap kong aramidan na nanang. Ha? Mariknak nanang. Adda sabali nga aramidan ti asawa. Hello? Timawagak. Tay pakamok, amala daw nga agawi dito. Anya? Apay, sa dinumanen ti papanam. Nagawis ni Jeyo. Nagdadaming kami kano. Anya? Un-una ti makijaming ngam ti agawid ang mga sikaso kadagiti anak mo. Kabalamat nga si Kaswan ida. Ken no makiapa ka laeng. Ala, hindi ba kung dahil cellphone ko? Mabit lang! George! George! Oh, tiyawanan ba in alalaki? Maamwak lang no sa dino ti papanam. Agsagana ka kanya. Aday ta. Agriringan iti bangir alinya. Hello? Hello, Gio. Ni Celinda ito eh. Kaya't ko lang amaamuan, nupod no akaduam ti asawa kita. Asawam? Wan, Katno itay pa'y anagsina kami. Apay, saan pa nagawid? saan pa nga rod? Imawag itay kat kuna na asikati kaduana. Kasano kumakadwak, katadda akong dito'y balay. Kasta ka di? O sige nga rod, Gio. Agyaman na ka. Awan na niyaman na. Di mula ko man masasaukin ni George nga inawagan ka. Wen, awan parikot iti dayta. Okay. Agyaman man ng Gio. Bye. Naimbag man taam mumpay tinagawidam sika na laing alalaki. Ay, hapo aya. Sang-sangput lang da tao. Rabiin, makaturturo kakon. Day tangarod ka. Rabiin, George. Rabiin. No apay nga itakala ang agawid. Kat imbagak mat nagjajaming kami kada Jeyo. Ha? Ulbod. Apay ti kunam. Jak amo asaan ani Gio ti kadwam. Ibagbagamat dita. Tapno amom. Inawagak ni Gio. Nalipatam nga dakontak na kanyak. Apay. Asino ti kadwam itay? Babae? Dita ka manlangan. Panunutam, nuan niya ti kayat mo panunutan. Nanang, sika kumapay ti makamo kini baby. Apay, sa dino ti papanam. Paniknikak itanupod no ti atap ko. Ha? Surutak itinalimod ni George nanang. Ay, kat, ada ka di maitulong ti panang surot mo kenkwana no bilang. Dakkel nanang. Gapot masungbatan ti dakkel asaludsod iti isip ko. Kaya't ko apen ken nupod no ti atap ko kenkwana. Iso apang nga asiyo. Ano sa nyo labasitan akitaan ni baby? Sige man lang, anak kao. Agyaman ak nanang. Nasaya at tada kan babaero! Ano ko? Ano man iti problema, Celine? Mapirpirdi ka din ti utak mo. Sang-sangpet ko lang ngam sipatkit din ti pasabat mo. Kurang pa'y daytang ayop ka! Agyaman ka ta makapagtapelak pa lang. Sige! Dangranak no kayat mo, babaero. Ayop ka. Di ko nam siguro. Jak maduktalan nga da babaem. Kat masikog tayan. Ha? Nakita kayo amis mo iti babaem. Ayop ka, George. Apay anaaramid mo ti manggulib kanya. Basol mo matlang no apay. Anya. Basol mo. Gaputa dinak maipayan iti anak alalaki. Ay na, idaro mo idan, mare. Kunamat ama si Kugjay babae, saan ka di? At dati living proof nga ebidensyam. Kasanon dagiti anak mi, Mare. Dagiti anak ko ti pampanunutak. Why? Kat, itulok mo latan, aluklok-wanda ka. Babasit pa'y dagiti anak mi. Iso nga ikarigatak nga ibturan ti sa tapno lang ang agtalinaed a kompleto ti pamilya. Ay, una yan na kinamartir, Silin. Nga uray kakaasi ka. Kas na ko na, kabalak tag sakripisyo para kadagiti anak ko.
Anya nga tati pagsarsaritaan dagiti agama. Papa, apay aman manuda kamutan ang makadwa dito balay. Kuha nga min anak. Dala as-asikaswag. Kasta ka di? Wala na. Saan mo ka di akayat? Tika basta alalaki? When papa? Adan ton ading mo alalaki, anak. Ang paiso? Talaga proud pa'y amang ibaga iti anak mi. Ti may papan iti putot na iti sabali. Ay na, ikanak pa'y apo iti at-atindog nga anos. Tapno maibturak amin dagito'y apasamak iti biyagbi. Nagsakit, Mr. Lonely. Ita, dandani nagpasngay ti sinikugan ni George. Kat jak mo, noan niya ti aramidek. Nunasken nga agibturak, tapno lang mapagtalinaed ko, abuo ti pamilyak. To'y pagayam mo, Celine. Agyaman nakpagayam Celine, iti dayto apakasaritaam. Addaken ka ti pangedeng. Ta depende dayta. Tano bilang agtultuloy ti relasyon ti asawam kan ti babae na, ay kat saanen anasayat dayta. Taawan serbi ti buo a pamilyam, no agtultuloy met ti pannakapasakit mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Celine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.